tusaidiane aba babiana wenye bako hapa. Babiana mukuye ni nguvu. Twende tujenge tutoshe ile trakaseri. Ile trakaseri juu tuitoshe, hatutaitosha kwa kinywa, tutaitosha juu ya nguvu zetu. Nguvu zetu ndio zenye zitaache hii trakaseri tunaitosha. Sasa mujikaze, tutie nguvu pamoya, ababyeyi buri muntu aje mubije nta kibazo. Twe abasirikari bacu bafite RCA yacu ya ARC. Turabagaburira, tubagurira ibyo kurya, ntabwo ari kuja kurya ingurube z'abaturage, guca ibitoki by'abaturage, kubona ibishimbo by'abaturage bakabisarura. Oya, twe dufite budget yacu. Nta hantu tuzagenda ngo dusahura inka, ngo tubonye ihene y'umuturage iri gutambuka, inkoko y'umuturage turayifashe. Oya, twe dufite ibyacu, tugomba kwigaburira twe gisirikare cyacu. Icyo kintu Afande yaracyanze. General Makenga aravuze abasirikare bacu tugomba kubakorera budget. Abakorera budget buri musirikare